All India do Imphal, medium wave, little thum som le point khat, kinol to get from Gelini FM megahertz, Galitum point napan hong kipong sa Paite program hi. Tunin katak lakom sinale, patnala kilom tak non tiel kom tiyo ngay na dingo. Lati la masapi na dingin. Zeni zentian siyang inasak, hontay sak sila. Dayon tiel to lamkapan, hien thang samti. Angay sa dia de ite, dalia zoy thang lian te in kwan, kamwan lal te in kwan, singboy te in kwan, zam sin lam te in kwan, don kinmuan thang te in kwan le, niang boy te in kwan. Maharashtra saron robin te in kwan, Guwahati lian dakop te in kwan, Kolkata Esther lal nem sing te in kwan, lian khan ko phang go te in kwan. Imphal pi thanglung lian te in kwan, Lamka chin lian thang te in kwan, lian min thang te in kwan, lian khan swan te in kwan, pau khan moy te in kwan, kai tin mung te in kwan, lal than khom te in kwan, pianga te in kwan. Amaw te na nga idwa, hien thang samte na honte lahi, ingay di mo.
ka gen ket na mule mu chen na mura bon soa om dan ka siang ta hi ka tan pa si nan bang hiคนให้จาโดนบ้านกาเสียงตาเอาด้านกาเจตาเย็นเสียงน้ำมูเลมุจินามูราบนตัวอมด้านกาเสียงตาดี On India do Imphal Chathak Lak Komasin to Ngai Housing Guite. Health Minister has Bardanin Paite da Kalsom Nilali Sunga States Somle Thumle Union Territory te a COVID-19 case Bakma Omlo Hidan Puang. Tuatia Hile Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Goa, Jharkhand, Himachal Pradesh, Jammu le Kashmir, Ladakh, Kerala le Odisha te hiyo. Daman Indio, Sikkim, Nagaland le Lakshadweep te a akesim him khatle umlo he. Dr. Hasbardanin Zanin Uttar Pradesh, Odisha le West Bengal te a COVID-19 to kisaya panlak to zel hidin sin puang. Health Minister in Paite da Kalsom Nilali Sunga case thak sang thum janga som guk le khatoma misi za a 3.3% le Adam swa za a som nilagyan point som gele thum percent bana gamdang to te a India adanom ama hidan puang hi. Aman India gamsung pum pia test namon tam symbol thatinoma ni khata mi sang som kolenga vel te sa omgi ge hidan gen. Aman COVID-19 to kisaya mi hing lak som le thum sang som ngale sagi wal te sa omta hidan gen belap. Tuni tanin India gamsung pum pia COVID-19 to kisayin confirm case sang som ngale ni zakwa som ngale ni mo kya kita a tuate laka ni sing khat sang nga zangi som guk legukin treatment bolin abol nungon lam na ngain dam doyen pot santawa ni sang khat sagi som gele thum ten sina tua ko he zanin Meghalaya state apan notice mun tuam to ma tang ni sang khat guk som gyate Meghalaya tungnon tao Deputy Chief Minister Preston Pinsongin amaute ni som ni lekhat sung quarantine a khumdi nga hidan gena twabana hongtung ding pathiani tianga ni sangkhat bali hongtung non ding wa hidan gen Meghalaya solkalin phwalpi solkal kianga India malso apolama om Meghalaya state apan mi sang jat valte len na hi tele rela pwaklut na dia kithwa pi na pedin na ne yu he Astate solkalin hongtung ding tu khan som lekhatapan amaugaria Astate sung tilot ding teleng thalna piaw he Mizorama all private school tingtangin lockdown hun sunga school fee te za a som ngai hi kyam somo Twabana April kha a school khen khata full monthly fee teten nei kha fee lalowin all fat liu he Twapen Education Department Official Student Bodies Palai Tele Independent School Association Pen Mizoram Education Minister Lalsandama Ralte Makaya meeting nawa thupuk na ala ko ahi Asama azanin siltarle Guwahati apan nilitwa COVID-19 positive musao Twating to gom komin astate sung pumpia COVID-19 veni som ngale thum phataw he Assam Health Minister Himanta Biswa Sarmayan Asmira pan passenger som lelani po a ba song pai siltar hongtung ta hidan gen he Vande Bharat Mission tungtonian zani takin United Arab Emirates UAE pan Air India len thenayin India mi atang ka thum som gukte Kerala hon potung ta hi Ani reina dingin Dubai apan India mi atang ka thum som ngate tunin India hong potung non ding hi
Pualpi Sangkalian Visakhapatnam Gas Leak to Kisayan Andhra Pradesh State Kyanga Kitu Apina Pedinga Hidan Puang. Tuato Kisayan Prime Minister Narendra Modi le Home Minister Amit Shah in Zanin Andhra Pradesh Chief Minister YS Jogan Mohan Reddy Kyanga Pualpin Apoy Mo Zaza Kitu Apina Pedinga Hidan Thi Sakuhi. Tuato Kisayan Prime Minister Makayan Zanin High Level Meeting Naiwa Tuages lingka ni som le khatin sina to banwa aliam ni zani som le gukte tiang King George Hospital at Colin omlelo hi tunia dia to platform isin sakte he tenga hi latela ni nai ngai non dingo to pa izon dingo sila ki pum ho thangina phwa le asak leon tel tu te Manipur Bhawan Kolkata om jam khan lalin songte mun sumtu Sino Zang, Lei Zang Phai, Dial Khai, Dâu Tung, Than Lôn Lệ, Lam Ca Ako Mi Ting Ting Lệ, Alom Le Bol Ting Lại Dia Hon Tel. Than Lôn Apan Ting Bia Kho In Mun Tuam Tua Ma Alom Te Lệ, Tanao Lai Na Ting Ting Lại Dia Hon Tel La Hi, Ingai Di Ngo.
palam ke COVID-19 apan ki lem ding dan hi ding ina omin ina ni hong ki mo piken alo thilo hi le meter khatin ki ram laun na khut le mai awang ki min sabon to sil siang gi gen na khu a hi ke la a the kian na bana ai ke le tisu paper ai ke le romalin ki dalin na zo chen tisu paper pain la na dial neu so pa in ina ki huan an le me anum lain nen la imon hat na ding in thei tui bol tom donin ko ul pot takin la mitsu sain tu di de in naram doi negi ge in na kyanga omlo tanaw te lom te to ki hoin la akul le in kwante panpi na to video call in ki ho zelun nit al le khuksin ke ding gel sa a om le khol photin na khoi khang na mun te pe ma disinfectant na dal na dam doi in ha syang gi ge na dam the na enzelin khosi khu na khak san na nei nge nge le kin takin ki et kol na mun nai pen lai pa in la hon na hil bang bang uzuin hi lo ding te na khut sunga hi ke le mai hum lo in khu le ha thai ken khosik le khu mi te to kinai ken na mit mai nak le khoi ken dam lo te kyanga om ken nang thuin dam doi na ken na tanaw le lom te to khut kilen in le ki pom to ken ki check up din dam doi na ho ken alo thilo hi le phone tung to nin dongin ni pi om khom na a ho ken alo thilo hi ke le ina pan pot ke ken na te la ba nai ngai non ding o kalvari tong dam sila meri nyang biak singena sa deon tel do te pal khwanga pan lun thangin de hon tel ana ngai dia de te pal khwanga apugin tenu pa sikin tenu pa sar siam tenu pa bungwala awu kham te in kwan gel kha ya apu thang te in kwan than lo na apu khwal tenu pa amauten taka na ngai duwa lun thangin om te la hi ingai ding o
All India Radio Imphal Jin Siang in Thatak La Khom Sin Nale En Yin Ka Kham Ni Alom Tia Pan That Na La Ngai Nai Ni Dingo Suni Taglam Dagli Ni Min Som Le Din Tok Pitonin Ihuno Beisa Mun Tia Paite Program Ngai Ting Ting Om Nuam Le Mangpa